Ki roto rua I ai nei, ko tētahi o ngā kaupapa I āta wānanga hia, I wainganui I ngā mātanga hinengaro I te hui ātau Aotearopu kawe take hinengaro, ko te noho kotahi a te taha hinengaro, ki te taha tinana me te taha wairua. Māori healing sessions are therefore likely to be focused on treating illness to restore health, rather than to provide preventative measures that aim to maintain good health. E hara I te mea tauhau kia kōrero hia te oranga o te hauora Māori, e hāngai ana ki te taha hinengaro tinana wairua hoki. Engari I tēnei hui ngā mātai hinengaro, he take nui tēnei e kauhau tia ana. A lot of Māori culture is sort of misunderstood and misused, and a lot of the positive aspects of Māori culture are not focused on. Whanaungatanga, arohatanga, and that's across the board. But those are often linked to this deep sense of connection to land, this exploration of who you are through that connection. All these kind of things that are so central to our culture aren't even addressed in a mainstream kind of way. Ko tētahi o ngā raru I nei rā o te ao hurihuri, he tini maha tuke o te ao Māori kei te Pākia kinohia ki ngā momo ma te hinengaro, a kei raro anō hoki e putu ana. With our vision of health, just some aspects are slightly different to theirs. One of the things that Mason Jury talks about is the land is part of our wellness. If our land isn't well, then we aren't well either. In some ways, the practice of psychology has been quite damaging to us because of not acknowledging these core elements. I tēnei wā anō hoki tatake ki te rua mano te kaute o ngā tākuta mātai hinengaro. Engari ko te nuinga o e rā, he tauiwi kē. O te akeaki I tēnei hui, araha kia maha tike ngā tākuta Māori. O tirā te hunga e wawatāna ki te whai I tērā huarahi. Kei te mōhio mātou me nui ake ngā mātai Māori, ingari kairungi tērā me puta te mātauranga Māori mo te hinengaro. Te tūmana koke kia haere whakamua tonu ngā mahi. Ko Henerangi Goodman, mō te karere.